Tugire Kristo bakunda wo mukama mwese bane barudasunga aho nyene muri ku mpande zine z'isi. Tugire Kristo. Ese umugisha w'Imana mushobora byose, urukundo rwa Yesu Kristo, ububasha, ubutware, ubushobozi n'ingabirano y'ubu buzima biva ku Mana yohora bikingiwe n'ububasha bw'ijuru, maze tugahorana itoto itotahare, ubumwe, ubwiza n'ubwizigirwa. Bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho tugomba tuganire ku bwiza bw'ijuru byo bihembura ubuzima bwacu. None rero turacariko turagirana, turiko turaduga tugana wa mugwa mweranda Yerusalemu, yo nitari beza bo gushikayo, kandi urugendo rurananiza. Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigongwe, Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigongwe. Mana turaje gukenguruka kubwiza wama utugirira, twakira uduhezagire aho tuvugira icarimwe, gira amahoro Yerusalemu, aho tuvugira icarimwe, gira amahoro Yerusalemu. Tuje kugusengura bikwiye, ni wewe mwami w'abami bose, twakira uduhezagire aho tuvugira icarimwe, gira amahoro Yerusalemu. Turiko turaduga tugana wa mugwa mweranda Yerusalemu, yo nitari beza bo gushikayo, kandi urugendo rurananiza. Mvyeyi yacu tugirire ikigongwe, twakira uduhezagire, dushiremwo urukundo, dushiremwo ububasha, twese twasame tuvuge ngo gira amahoro Yerusalemu. Ukaba Yesu Kristo umukozi mwiza, ayo mahoro turayakiriye mu mitima yacu, ayo mahoro turayakiriye mu mitima y'abafise ibibazo bitandukanye uyu munsi, ayo mahoro turayakiriye ku bafise inyota yo guhura n'Imana, ayo mahoro turayakiriye ku bafite urukundo kandi bashaka Imana, ayo mahoro turayakiriye mwami w'abami, ayo mahoro turayakiriye kuri abo bose bateje imitego n'abarozi, kugira ngo ayo mahoro ategure iyo mitego y'abangushe. Ayo mahoro turayakiriye mu mitima y'imfuvyi twenge, ayo mahoro turayakiriye mu mitima y'abapfakazi bamwenyure, ayo mahoro turayakiriye mu mitima y'abafunzwe barenganurwa, ayo mahoro turayakiriye mu mitima ari kuri ubu butaka bw'u Burundi kugira ngo boroherwe, ayo mahoro turayakiriye mu batware, ayo mahoro turayakiriye mu batwagwa, ayo mahoro turayakiriye mu biremwa muntu kugira ngo bisobanukirwe ko iyi si nawe wogira ubugome gutse uyifise ko gohanze, uyifise ko akanya gato urahavuka agenda kandi abeza bakavuka, kandi noneho iyo udafise amahoro ya Kristo umara n'umwanya urumera umara.
ucikangura imyaka yawe Imana ikayihuta. Kaba Yesu Kristo umukozi mwiza wagendanye na Musa umuyobozi w'ubwoko bw'Imana, araheza akora nk'uko Imana ibishaka, kandi Imana ntiyemera ko apfa urupfu rusobanukiwe n'ikiremwa muntu, ahubwo Imana ikora ikintu gishasha kandi yibikiye mu gihe c'iherezo. None Yesu Kristo umwami w'abami, uyu mwanya ndahamagaye amaraso yawe miranda, ayo maraso yawe naza aganze mu mitima y'abana bawe, ayo maraso yawe naza twikurura ibyo byose bitwikiriye ubuzima bwacu, ayo maraso yawe n'abana bakiri mu ma examen de repêchage, ayo maraso yawe n'abana bari mu gihe cya exit, ayo maraso yawe Yesu Kristo umukozi mwiza natutumure ibyo byose byatumbatumbanye byaronzwe n'umurozi. Ayo maraso yawe Yesu natsiyorora ingingo zacu, amaraso yawe natsiyorora imitwe yacu ireke guhorana agahinda, amaraso yawe natsiyorora imitwe yacu ireke guhorana imisonga, amaraso yawe natsiyorora imitwe yacu ikugwe kw'ibibyimba, amaraso yawe natsiyorora imitwe yacu ikugwe kw'inkabyi, amaraso yawe natsiyorora uruhanga rw'abana bawe. Niko ndasenga nisengera, nsengera isi, nsengera abakwizeye, nsengera abakubaha, cyane cyane mwami Imana nyaguhora ku ngoma, abo bose amazina yabo, abo bose imirimo yabo, abo bose utwigoro twabo, abo bose amashikanwa yabo, abo bose batakikuryaganya, kandi nk'uko Nehemiya yabivuze bakaba babikorera aho mbona. Kaba Yesu nzinduranye umugisha mu kanwa kanje. Yesu ndahagaze ku musozi wa Garizimu, turi kuri uyu munsi wa gatanu twibutse icunguko abana bawe aho bari ku mpande zine z'isi, raba bapfukamye bagusenga, raba bapfukamye bakuninaza, raba bapfukamye bambaza imbabazi zawe, raba bapfukamye bambaza urukundo rwawe. Nanje ndi umwe muri bo yifatanije nabo, ndetse ndashaka kubikora ku buryo budasanzwe. Nawe ubwoko bwawe Yesu Kristo umukozi mwiza, urashaka guhagara kuri wa musozi ukwamburirwa kwigisuzugurira, urashaka guhagara kuri wa musozi ukwamburirwa kwa gacinyizo, urashaka guhagara kuri wa musozi ukwamburirwa kubugumba. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, ndase kandi ndangirije ubugumba, cyane cyane kuri aya mazina ariko arasengerwa kuri iki gicaniro. Ndashaka icyubahiro cyawe ko kikaganza kizana ubushobozi mu kabuto k'umugabo, kikaganza kizana ubushobozi mu gitereko cy'umugore, kikaganza kizana ubudahangarwa budafatwa n'umurozi. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, muri iki gitondo, muri iri seruka ry'izuba, kuri uyu munsi wa gatanu, iri genekerezo rya gatatu kwezi kw'indwi, ndasenga ngo ubwoko bwawe butabagwe, ndasenga ngo abari mu ngendo bakugwe ku imitego y'abambuzi b'amahoro, ndasenga ngo amaboko y'umwicanyi ntagire ingufu, ndasenga ngo Goliyati ahanwe n'ibuye ry'ukwizera, ndasenga nongera ngasenga, nkatera intambwe, ngatora ibuye mu mugezi wa Ela, iryo buye nkarirasuda utubaha Imana, iryo buye nkarirasuda akunda Imana, iryo buye nkarirasuda ashaka Imana, iryo buye mu izina rya Yesu Kristo ntirindwa n'ingabo, iryo buye mu izina rya Yesu Kristo ntiririndira inkota, ntabwo ririndira umupanga, ntiririndira urusoro, ntiririndira igiheka. Mu izina rya Yesu Kristo ikizira turagikura mu buzima bwacu, umuryango wacu no mu gihugu cyacu. Uyu munsi Uwiteka araganje, uyu munsi amaraso ya Kristo ari gutyorora, uyu munsi ingabo z'ijuru ziraganje. Nawe asumba se ni karibu, nawe asumba se ni karibu, nawe asumba se ni karibu. Ariko ingabo ziwe zabaye amazi kubw'ukuboko k'umumarayika umwe. Uyu munsi ndasenya abarozi, uyu munsi ndasenya umwuka w'abapfumu, uyu munsi ndasenya umwuka w'abapfumu, uyu munsi ndasenya umwuka w'abapfumu. Bagucira sago biremera, rurabyimba biremera, bagukoze ko biremera, bagutongere ko biremera, batongere ku muzi yawe yo musi biremera, batongerera ku muzi yo mutwe yawe biremera. Igitambara cawe nje cyatumye utakaza icyubahiro, uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo kirakugarukako. Nuhitamo kwiyunga n'Imana, ukitandukanya no kuduga imisozi uja kuraguza, ukaduga imisozi ugana ku kirimba cy'Uwiteka. Turacyariko
turaduga turagana ku musozi mweranda, turagana ku musozi w'ugutabarirwako, turagana ku musozi w'ugukuraho uruboyi rw'urupfu. Egome, ntabwo ari urupfu ruzoza ku myaka 120, kuzoba ari ugusinzira ugataha. Uruzi imbere yaho ndagwanse, uruzi imbere yaho ndagwanse, ubumuga ndabwanse, agahinda nakase, umubabaro ndawanse, abana bigunze kubera ko bayobewe ku ishure. Ntabwo ari iherezo ry'isi, ntabwo ari iherezo ry'ibihe, igihe gihanwa n'ikindi. Uyu ni umushinga w'ubuzima bwanyu bwiza, mu izina rya Yesu Kristo. Wa shetani ucinega abana bacu, wa shetani wihebuza abana bacu, wa shetani udusa umwuka w'ubwibone ngo sinzongera kuhiga, ngo sinzongera kubikora. Uyu munsi ndakurandura, uri gutuma ababyeyi bahangayika. Uyu munsi ndakwima ijambo, uyu munsi ndakwambura ijambo, uyu munsi ndagutetereza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo mubohoke abana bo ku gicaniro, aho muri mu buseruko bw'isi, aho muri mu buraruko bw'isi, aho muri mu bumanuko bw'isi, aho muri mu burengero bw'isi, aho muri hagati na hagati. Mfashe ijambo, nimfashe ijambo, ndaryambuye imyuka y'ahantu ho mu kirere, ya myuka izerera, ya myuka igendana umuvumo, bantu bagendana umuvumo, bantu bagendana umuvumo, bantu bagendana umuvuma, baragutuka bagutukira ubusa, baragutuka kubera kugusharika, bikagufata kubera usamaye. Uyu munsi ngiyi inkingi yawe etriye zateranije mu isi y'umwuka, urahagarikiwe n'umwuka w'Imana, urahagarikiwe n'abamarayika barinzi, urahagarikiwe na marayika Rafaeli. Karande mbi, igisuzuguro kibi, imivumo mibi, igiteza ikibengero, igiteza umukoshi, nakazumaramo kabiri. Imama bakwirukana waborewe, imama bakwirukana wakubesheye, imama bakwirukana wacerewe, imama bakwirukana kubera amagara make. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi ndafata miri icyakubaza amahoro cyose, icyakubuza amahoro cyose, icyakugira imbata y'itabi. Mu izina rya Yesu Kristo ndarekura umwuna, nkawurekura umunota umwe bikaba birarangiye. Mu izina rya Yesu Kristo ndafata mpiri inyota y'itabi yawe, ndakurukisha ikiguteza inyatsi, ndakikurukisha ko gikorera muri wewe. Amafaranga urakabakaba, ukaba ubikiye uwapfuye, ukawagurukiye amaziko, ukawagurukiye kuzika. Uyu munsi ndabyanka, uyu munsi ndabyanka. Inyatsi ishingiye ku magara meza yawe, inyatsi ishingiye ku magara meza yawe, umunsi ndayihonya, uyu munsi ndayivunagura, ndayica intege, ndayica umugongo, ndayica ibikonjo. Uko Dagoni byagenze mbere y'isanduku y'Uwiteka, mu gihe Hofuni na Finehasi bari bapfuye, hera umuhereza nk'uko awushira agapfa, maze isanduku y'Umukama bakayivugiriza indoro nyitariyo, bakayitwara mu Bafilisiti, mukazi ukigirwamana Dagoni, maze Imana ikesha icyubahiro, itegeko ry'Imana rigakora. Dagoni kakagwa kubamye, Dagoni kagacika ibikonjo, Dagoni kagacika ibirenge, Dagoni kagacika mu ipande bibiri. Uyu munsi biragaragara kumuroza ataje amafise. Birambwira ngo Zerubabeli bwira uwo musozi ngo wigirike imbere y'umusozi w'Imana yasenze. Mu izina rya Yesu Kristo mbyutse gusengera ubwoko bw'Imana, ndabahoza imigisha y'abana b'Imana, ndatetereza bagomba gutetereza ubwoko bw'Imana. Ndasi ya vortema, ndasi umwana aravuka, ndasi umwana arabaho, ndasige shetani kimunigira muri kuveze, ndabyase amaraso ya Kristo nakore. Nambara y'umwuka irikiraba, abubaha Imana nimukire, abubaha Imana nimuvuze inzamba, abubaha Imana nimutera impundu, abubaha Imana nimurira amarira y'ubwishimo, abubaha Imana vuga ko Imana ari nzima, vuga ko Yesu Kristo akiza, vuga ko Yesu Kristo ahohora, vuga ko Yesu Kristo atabara, vuga ko Yesu Kristo agira neza. Abubaha Imana emera gishinga nukuzamuka umusozi, kiragenda ugisiga mu mwonga, simbyemera. Iyo jini yararira gusambanya, iyo jini yatuma witinga, uyu munsi ndayica. Hinduka, atura amaraso ya Kristo ubohoke, nujyane nayo, nuwerane nayo, nikugira igitambo. Atura, vuga ko Yesu akiza, vuga ko Yesu akiza, vuga ko Yesu akiza, vuga ko Yesu akiza. Ndakira ikigori cy'umuriro,
ndakubitumurira ugatarukira mu gashambara k'abarozi bakangara bagakogwa n'isoni bagakoma induru bakarira bagahibogoza bagakumbagara bakiyaga mu mutwe mw'izina rya Yesu Kristo. Umubabaro mwashaka guteza umwana w'Imana uyu munsi urabagarukako. Mwateze impanuka ibajeko amaraso ya Kristo aracyakora, umusaraba wa Kristo uracyakora, intsinzi turayigendana, ububasha turabugendana, umwijima uri kurahunga, umucyo uri kuraza, amahana ariko aragenda, amahoro ariko araza, ubukene burakugarukako. Uyu munsi uraba umukunzi wa Gahungarema, waniguye umugabo mwibanga, uramwica biremera, uramurogesha biremera. Uyu munsi biragaragara ko nawe ugiye kwibera igitambo. Uyu munsi utatuye amaraso ya Kristo, utatuye agakiza, urakugwa muri iyi soko. Urahava wamwangushiwe, urahava wamubeshiwe, urahava wamunyeshariwe, urahava wamuyerobetsiwe. Igihe ko kiraguhindurira ko amateka. Uyu munsi kirahinduka, kikubana inzoka. Wikange ko ari igikorogosho, wikange ko ari inkangara. Uyu munsi ari igikangara cyawe, waratakaje ubumana muri wowe. None Uwiteka ajya guhindura amateka. Nudadika umutima urapfa, nudadika umutima uravaho. Umwana w'Imana arazuka. Ni kuri iyi saha agiye gusimbasimba, ni kuri iyi saha ngo ubone uriko aracira inkonda. Mureke azicire, ariko acira ishetani, ariko acira ishano, ariko acira igihago, ariko acira igiheko. Mureke arabohoka, mureke biramurekura. Murambaza ngo mujaja mu itanura ry'umuriro niwo mwagenewe. Maraso ya Kristo arabaturira, n'amahirwe mugifise yikwezwa. Mgenda mwarahumanye mwishije muri diyabete iragenda uyu munsi. Mwaraje muteza ubugumba biremera, iyindi irabyara, iyindi irasamuka ukwezi kw'indwi mw'izina rya Yesu Kristo. Kandi umwana azovuka neza, nyina azohabwa ikimenyetso, nazo azohabwa ikimenyetso. N'umwana adasanzwe, n'akabuto Mukama yibikiye nk'uko yari yaribikiye Eliya, kamubika mu ijuru, kaza muri Elisabeti uwo Zakariya avuze ngo nakaheze. N'uyu munsi turaronka abacunguzi, inda zirasamwa, abiteguriye gusama. Mushima Imana. Watanguye gusenga byanka, watanguye gusenga ucika intege, ubakuye akariko karabira, umutima uri kurahezagirika, urabuze uko wifata. Niwicare nta kibazo, ushaka nuryame, ushaka nurambarare, birekure bikuvemwo. Dawe nta ngorane, isi irasama ibimire, nta kibazo dawa. Ushatse ugenda ubirungika muri carete, urungitse umwasi w'amahoro yawe. Uyu munsi uragira mu nda hafise amahoro, uyu munsi urakira imisonga, uyu munsi ibere ryawe riravomokazariyo mw'izina rya Yesu Kristo. Ubwo rugimba rufyonafyone narukiriyo, Imana irukuyeho fasta bukwi na bukwi. Imana iriko iragira neza, Yesu ariko aragira neza. Yesu ni Imana nka se, Yesu ni umukiza, ariko arakongorera ngo reka gupinga, ngo gorora uko kuguru. Imitsi yawe iraturika, kandi imitsi idaturika, ariko uraja kwibaza ngo noneho uraturitse, amaraso aravuye. Eka dani ca gisizimwe kivuyeyo, eka dani ca gihanda horferne kivuyeyo. Kimwe catuma wiyugarana, wari ugifise imyaka yo kunezerwa, wari ugifise imyaka yo kuba amahoro, wari ugifise imyaka yo kurondera. None wabaye uruzingo, umugongo warazingamye, amafiga arayugumba, umugongo ntibyemera, umenga n'umuskuri. Umunsi birakuvako kandi biragira uwo bihitanye, kuko mwene bwe yarase kwihana, abiwe barabisigaranye, babiraje nayo nakuru. Uyu munsi nimutagenda ngo mubihamburure, uyu munsi nimutabiterera muri carete, uyu munsi nimutabiterera mu itanure ry'umuriro mwacanye, igicaniro mwacanye, murakubitwa nabyo. Ariko muhumure, Kristo Yesu arashaka kubabohora, arashaka kubakiza. Ngwino mumusenge, ngwino mumunaze, ngwino mumushimire. Atura amaraso ya Kristo, yitwikirize
yagotomere mu isi y'umwuka. Hitana urukombe cyangwa urahuri rw'amazi, ugomba uhitane n'akabido ugotomere, uvuga utaya n'amaraso ya Kristo, uvuga utaya si amazi, uti ndasi ibifaranga ku mubiri wanje, uti ndasi ibihute ku mubiri wanje, uti ndase kanseri mu ngingo zanje. Bivuge tora urukombe gotomera. Turi n'amaraso ya Kristo arangije ubushishito, turi n'amaraso ya Kristo arangije ikirungurira, turi n'amaraso ya Kristo arangije umugongo, turi n'amaraso ya Kristo arangije amashetani. Subira mu isengesho rivuge, reka bigukunkumure, weryumvirije wongera urivuge, reka bigukunkumure, reka bimukunkumure, bireke nta kimwe. Arasigara ameze neza, arava kuri wa musozi wa Galehari yari ariko araje ku mugezi, ahazokwamira ku gihe, ahazokwama itoto n'itotare, ahazokwama ameze nk'igiti cy'Ilebanone. Uyu munsi imikoshi yambura, fata ukuboko kw'ukuryo, ihanagura icyo cyuyugita icyaha cya Kristo kinguye ku icangiro. Urugo rwawe uruhabwe, urugo rwawe urusubije. Wararunyaze ntiwabimenya, unyaga ubutunzi bw'umuryango ntiwabyemera. Uyu munsi mara y'icangiro kiramusubirako. Uyu munsi intambara iraba hagati y'umugabo n'umuhabara wiwe. Uyu munsi intambara irasubira kuba ariko barayisomba. Uyu munsi ababyutse bapfukama. Uyu munsi we wateguye umunsi. Uyu munsi uriko urasengana nanje. Uwiteka ashizeho inkingi y'icyuma, Uwiteka ashizeho umunara wo gutabagwa. Kenyera utaba, kenyera utaba. Turacaduga ku musozi w'ubutabariro, kuri wa mugwa wo kwamburirwa kw'ikanzu y'icangiro, twamburirwa kw'ikanzu y'ubukene. Turagomba guhakana amadeni. Mana nirungika abahesha b'umugisha, niba yari ayo madeni mu izina rya Yesu Kristo. Niba yarihe twidegembye, bwiye gukugwa k'ubureta bwo guhorana intekera ku mutwe, kuko mugiye kwiyunga, mugiye gukora igikomeye, mugiye guhezagirwa, mugiye kunezerwa, mugiye gutabagwa mu izina rya Yesu Kristo umwanya Nazareti. Gira amahoro. Simba, twenga, zunguruka, simba. Ijuru rishya iwawe, isi nshyashya iwawe. Genda utere rusenga, genda ukore, genda udandaze. Ntutinye kugira umutahe w'irengarenga, ntugire kugira umutahe w'itomati. Genda saba urukundo rwinjiramwo. Urabaho nka Tobiya. Marayika Rafaheli yaje, marayika Riyejani wa marayika yaje. Neza y'Imana igwire muri wewe. Izuba ryaserutse, ntirije kurenga ugituntuye, ntirije kurenga ukiduma ku rusazi, ntirije kurenga umurozi akikuraguriza akikuroga ngo byemere, ntirije kurenga abo bashyuhuye baba batarakurondera. Agiye kukurondera. Wari waramutakaje, wari uzi icyo baguteye, wararose wisize amazirantoki, ntiwamenye impamvu yabyo. Wararose uhagararanye n'imbwa, wararose inka zikwiruka ko zikwica, ntiwamenya kuri ko wicirwa mu mugisha wagenewe. Wakira promotion yawe, wakira urubyaro rwawe, wakira amahoro yawe, wakira amagara meza yawe. Kura ayo maboko mu mafisinga, Uwiteka arakubohoye. Twatuvunja twakurya kundugwe, twakutuvunja twakurya mushi y'amabere. Uwiteka arakubohoye. Arakubwiye ngo iyo muriro si uwawe, uwo muvumo si uwawe, uwo mukoshi si uwawe, uko wahisemo kutamuryarya, ugahitamo kwamuza gukorera umugisha, ugahitamo kwinjira itagira mu inzara. Uyu munsi garizimu yawe irahagarawe ko n'umareka w'umukama. Niwakira umugishira umwana w'Imana, kugwa kumuvumura umwana w'Imana, akira umugwizura umwana w'Imana, akira kwererwa, akira gucirwa inzira nezero, inzira z'umubabaro zugagwe mu izina rya Yesu Kristo. Igihanda cya Goliya turagikuweko. Ugiye guhangana n'iby'ubutware, ugiye guhangana n'iby'ubwami, ugiye guhangana n'iby'imigisha yo hejuru. Kenyera zigume, itara ryawe ryame ryaka, amavuta yawe ntagasinzikare mu izina rya Yesu Kristo. Twese duhabwa umugisha w'abana b'Imana, kandi ubwira Imana uti ndabyaye singira inkumba,
ubwira Imana uti ndavuga sinkiri umuragi, ubwira Imana uti ndahiriwe sinkigowe, ubwira Imana uti ndatunze kuko data afite izahabu n'ifeza, ubwira Imana uti byanje bigiye kunsesekarika ko muri uku kwezi kwa gadi kw'indwi, ni mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'Imana tuhamagare kuri twebwe, kandi ngasaba Imana ngo buri kintu kimwe cyose uzana ku musozi w'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu, Imana ikiguhera impera bigwije inshuro zirenga 100, kuko nayo itoguha amafaranga watanze amafaranga, ni iguha igikundiro, iguha amagara meza, iguha ubwizigirwa, iguhe kurindwa muri bya bintu 12, wongere wongerwe kandi uhabwe intahe unayishinge tiyumve, ni mu izina rya Yesu Kristo. Shimira Imana ibahoye ubuzima bwanyu n'ubutunzi bwanyu, amen. Turiko turaduga tugana wa mugwa mweranda Yerusalemu, yo nitwari beza bo gushikayo, kandi urugendo rurananiza, Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigobe, Mana turaje gukenguruka ubwiza bw'amawutugirira, wakiruduhezagire aho tuvugira icyarimwe, gira amahoro Yerusalemu. Turiko turatuga tugana wa mugwa mweranda Yerusalemu, yo nitwari beza bo gushikayo, kandi urugendo rurananiza, Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigobe, Mana turaje gukenguruka ubwiza w'amawutugirira, hezagire aho tuvugira icyarimwe, gira amahoro Yerusalemu. Turiko turatuga tugana wa mugwa mweranda Yerusalemu, yo nitwari beza bo gushikayo, kandi urugendo rurananiza, Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigobe, tuje kugusengura bikwiye, ni wewe mwami w'abami bose, yagire atuvugira icyarimwe, gira amahoro Yerusalemu, takiru hezagire atuvugira icyarimwe, gira amahoro Yerusalemu. Turiko turaduga tugana wa mugwa mweranda Yerusalemu, yo anitwari beza bo gushikayo, kandi urugendo rurananiza, Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigobe, Mana yacu turasabye inkomezi n'ikigobe. Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu urakoze, Yesu urakoze.
tukuririmbe uramariza mwihaye ukudukunda ntirugira ingero tukuririmbe uramariza mwihaye warita nzuti tangiriye icyama tukuririmbe uramariza mwihaye nuni naze urabikwiye tukuririmbe uramariza mwihaye Nigume tukuririmbe uri mwiza cyane wadushagije uremera n'ukudupfira turaguhaya turaguyaga twebwabo warakoye nuwagimundu usengwa nabo tukuririmbe uramariza mwihayiro Mukama ushaka kubana natwe tukuririmbe uramariza mwihayiro Abarwayi bose bakuninahaze tukuririmbe uramariza mwihayiro uninahaze urabikwiye tukuririmbe uramariza mwihayiro Nigume tukuririmbe uri mwiza cyane watujyagije mu buzima bwawe uremera n'ukudupfira aturaguhaya aturaguyaga twebwabo warokoye nuwagimundu usengwe na bose tukuririmbe uramariza mwihayiro Ego, ego, Yesu, 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 urakiza abarwayi uri mwiza Yesu, ubohora ababashi uri mwiza Yesu, uruhurira indusha uri mwiza Yesu, urasenza ingumbu uri mwiza Yesu, uvumura abavunyi uri mwiza Yesu, Yesu niwe karuhuro ego, ego, ego me, ego, uyu munsi birakomeye, ego, turi kuwa gatanu igenekerezwa n'irya gatatu ni ya minsi itatu itangurira ukwezi kw'imigisha Yesu ninahaza heza zigwa Yesu mwami Yesu nijoze kumuvise urushe wese niwagana izina ryamuhaye ni ryiza Yesu niwe karuhuro Yesu ninahaza shimagiza kiza wahara tabara sana umugisha yo Yesu niwe wivugiye uti nije nzira kuri n'ubuzima nawe uje kwa data namujyanye Kristu niwe we karuhuro ego Yesu wanjye ndagusabye umugisha kuri iki gicaniro cyo muri uyu muvuka wa Sidion Kesera Komera Kristu ni muzima kandi agira neza yose ego Gorakanda gutambire Yesu uri mwiza ukwiye gushemeza ego
ego ni wowe wigize umuntu mutoyi ngo turonke ubuzima bwiza wanaje kuducungura uri mwiza ukwiye gukemeza yo hey hey unatugutamire mukama uri mwiza ukwiye gukemeza ego yesu oh uri rumara nimba yesu kristu uri mwiza ukwiye gukemeza unatugutamire mukama uri mwiza ukwiye gukemeza ukijija abarwayi indwara y'isi uri mwiza ukwiye gukemeza yesu uratanze imigisha ku bayikeneye uri mwiza ukwiye gukemeza yes mwami w'abami yo izi muntu nizawe yesu kristu uri mwiza ukwiye gukemeza yo yes rugira yose ego uranuhura indoshi yesu kristu uri mwiza ukwiye gukemeza yo uratanze urubyaro uyu mwanya uri mwiza ukwiye gukemeza unatugutamire mukama uri mwiza ukwiye gukemeza ego 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 yesu 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 areka tugutamire yesu uri mwiza ukwiye gukemeza ni wowe wigize umuntu mutoyi ngo turonke ubuzima amen waraje kutubohora ukwiye gukemeza unatugutamire mukama uri mwiza ukwiye yesu kristu umukunzi mwiza urakarinazwa cyane kuko uri muzima kugira ngo uzimurure abari barazimiye urakarinazwa cyane kuko uri yesu ariko aratanga urubyaro ku barukeneye ndakurinaje kuri abo bana bawe bose ubohoye aho bari ku manekine zose uri naje kubw'ikimenyetso cy'ubudahangarwa udukize uri naje kubw'indagano yo guhiga uduhaye uri naje kubigeme batatugiye kubakira inzu ndakuni naje yesu kubw'umwana w'umukobwa agiye gusana imbanyi kubw'amarira y'umubyeyi yamubyaye ndakuni naje kuko hari inshoreke zigiye kwambuka ijambo abakenyezi bakagira umutekano mu mitima yabo ndakuni naje ku nzirakarengane abantu 6 bariko basengana nanjye 2 muri bo bagiye kubohoreza ubuzi bwabo bari barinze umwe ni umugabo uwundi ni umugore abandi 2 muri bo bari mwibohero kandi dosiye zabo zari zubitse ariko zigiye gukurikirana abandi 2 muri bo bari baranyazwe amatongo kandi byaremeye kubw'igitenya none bagiye kuyasubiza
Yezu ndagushimiye kuri abakenyezi babiri n'uwo mugabo umwe ugiye guhaguruka mutambuke. Amawe yari mu birenge byabo, uyakijije atamuganga arinze, arasubira kubavura kuko harimwo abari bamaze kubyivura. Yezu ndagushimiye kuri umwana w'umuhungu ukuye ku mwuka w'impanuka kandi ukagenda umukijije igicumuro cyo kwisambanya. Yezu ndagushimiye kuri abakobwa bawe wemereye kubakira naho bari baragucumuyeko. We Yezu ndagushimiye ku bushomeri ugiye gukuraho, ku mitaha ugiye gutanga kugira abana bawe bashobore kubaho neza. Urakanirahaza, uragahezagirwa kuko wirukanye amashetani yaraboshe abana bawe, cyane cyane ishetani y'ishari, ishavu, inzigo, urwango, ubugunge, ubukunzi bw'inda, ukubesha, ugusakuza, ukuborerwa no kuraguza. Ndagushimiye kuko hari umupfumu agiye guheba kuragura. Urakoze kandi nituhagaritse gusenga Yezu turabandanya. Urabona aho turi kugicanira, komeza ukize ubwoko bwawe, ubaho ubutunzi. Baragusezeraniye Yezu ko batazigera basubira kuko uryajyanye kimwe muri 10 kandi ko bazobikora atagahato, ariko ukabihera umugisha batusaba. Yezagira abana bawe bazohuza ubutunzi bakagera ku bafunze aho bari n'imondo. Baha umugisha, baha amahoro, shingira ku gaciro kabo, ubarinde ibibabaza, ubarinde ibibateza, ubakure kwa gacisuguro, ubakure kwa gakinizo. Urakoze, ndagushimiye kandi ndazikiriye iyi migisha yose umwasi n'akayima abagore. Amen, 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 amina, amen, amen, amen. Haleluya, 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 haleluya. Undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yezu Kristo, uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yezu Kristo, uri umwami nkunda. Kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duhaze ibyiza byiwe byose mu izina rya Yezu Kristo, amen.